masan panen rauh mangkin petani nyejehin ngerancingnya nih beras impor sani ngawinang pengarga jiji sayan tedun. Nanging indika punika sampun ketambaking satukan durung wentengnya nih beras impor sani ngerancing Bali. Kabid Produksi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunarto Mausang kantos mangkin durung wenten beras impor sani ngranjing Bali. Bali taler arang ngamulihang kuota beras impor santukan beras impor ketanyane wantah katujuang majang wewidangan sane mewah ngasilang beras. Lianan punike cadangan beras ring Bali ringgalahi mangkin kantun kejantenang penuh. Beras pacangka impor prade kahanan ngemakse santukan wenang laksana yang impor wenten ring Kementerian Perdagangan. Ngenenin indik pengarga jijih ring petani galahe mangkin kekantenang tedun santukan wesanan kahanan panen raya sane memargi ring pengawit Maret puniki. Kahanan punike kebausang ketah memargi ring masan panen. Napi malih ring Jawi taler kantun memargi masan panen sane mawasana ring pengarga jijih ring Bali. Ring Jawi pengarga jijih kali tali ngantos 3 tali rupiah a kilogram. Selanturnya ring Bali pengargaan nyani kantun ngelangkungin arga pembelian pemerintah inggih punike petang tali 500 rupiah a kilogram. Lianan punika majeng arga beras kebausang kantun degdeg inggih punika sia tali nanggu satak a kilogram ring tingkat penggilingan. Manudane arga beras tata degdeg santukan beras wiadin jiji sida kasimpen janten nenten mawasana majang fluktuasi arga. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.